Ka NPP Youth Wing kala ay burom ka Sorkar Jela hapo ka jingalam jong Menteri Rangba ukon rat kisama kibrala ban penbet purai upur usam ka Jela haki Henry Tili ki Jaka ka Japot bat ka Asam. Habakren bagila pathai khubor u President ke NPYF uba ke nongram ula ong bagate ka sen jam bashim da ka Sorkar MDA kadi ban yo jingero namar kiwe ki Sorkar mentala san posnam ki klemla satya ban penbet. Shim ya kane kamat kum ka wei kamat ban yo ban krim ya kinong tabot ban bot ya ki political party ni joki yang candidate joki kata kali ke bambi jan man ki election kan National People's Party hapo ka jilam ni sar konrat pada amdai pa ka kren ka for election hari ka lek semua nakikam da kaba penpoi hakatu kanika benta banyo kanya soy ia kanika memorandum of understanding kata ka ngaso bon ba balai bana kalian jungi kiseng jogi samla jongkan National People's Party ikwa akan ai kajing kerja ia kanika jing ya jo Sorkar syakmat ia kanika benta kata kanika bang akwa ban ai coba benta udah cikuli kalau lanopa kuma barok isu isaja kali Bangadam day menta lano pa. Timangar mo ba kung state youth president jong ka NPYF nga ay kajing kersyang nga ay magsim ya Sorkar ko jing ilam jong sar konrat jing sar perstur ba kinang yat syakmat na kabentaban penbedot saya kini rutuli ki Jaka ki ba don kajing yap hair ba kinla ansop na once and for all kata kini kajing kuat jong jingi kung ki samla jongka National People's Youth Front. Chief Minister bansim kaya gani kam banyak keren tangkat hadu kalebel jong para Chief Minister. Dan kabangan perkemau yang Dr. Mukul Haji Syakari kapur kabiang tam. Namar hami kalian secara ke Parti Kongres mau long Chief Minister. Hapo Asam secara ke Kongres long Chief Minister utarun kukoy makhlakno nangka hapo Sorkar India kadang ka UP government Haji Syakari kapor ka biang tam yuban ban result dia kena isu atau por mereka kumba Kim Don Wan dia kena ka menta pada balai bang kalian tungi nisa kwa bang ai jadi ro jadi Sorkar kalau apa niwi baka jinga sign kam isu ka jinga sign ka batang hapreng ka Sorkar ki Sorkar atli ki Sorkar jalan kamtai ka basu ya sign hangle hantai ka dai jinga sign ka hadu ka Sorkar India, Hakmat jong Union Home Minister jong ke Sorkar India. Tika dikata kepada penong ini bang omba, ni hapai jingiro yang Chief Minister jong ibu ulala berkonvince ya ke Sorkar Asam berkunjuru ya ke Sorkar India. Tinggi kemiran tiba ya kini ki realty ki area ki badon ke jingiro peru, ni ap kemiran tiba kan don kajing la jong Chief Minister jong berpenbenyo kloy kepala. Bat ni dah kemil tiru bahkan don ke jini trailang jong paro ki badai ki badon mentah tu nadu isim nadu ki padba no suksnong bakin dah petha haswa banda le ne kam nang bahkan wara kajing hun yang berkhot la nisno baka long ka ba siapa pun hunut ki barok dan rai kat balahi ni don ki kata musim on tepat yang Sorkar menyepet benya menyepet bah kenang bahkan wara kajing kon ya babon kiba ya tengko ha kene kaca